prije nego što krenemo u ovaj završni dio festivala i jednu lijepu večer s našom Adisom Bašić, onako jedan kratki protokolarni dio, ponovo da se zahvalim ljudima bez kojih ova 3 dana ne bi bila moguća. Znači, to je Gradska služba za kulturu grada Mostara, Fundacija Traduki, Euroherc osiguranje i turistička zajednica grada Mostara, također mediji koji su nas pratili, a i vinarije koji su nas podržali, onako da malo i predstavimo našu baštinu, našu kulturu, što se tiče i tog i te enologije, tako reći. Imali smo sinoć priliku da razgovaramo sa Kristijanom Vujčićem. Prva večer je isto bila prekrasna sa Damirom Šodanom i sa Dragom Glamuzinom, gdje nas je isto tako Almin Kaplan nas je vodio kroz program. I evo, večeras ćemo također imati to jedno zatvaranje kruga za ovu godinu pod navodnicima s našom Adisom. Pa evo, za početak jedan aplauz za Adisu. Adisa, dobrodošla. Ovo je tvoje prvo gostovanje u našem programu i zanima me do sada, kako se kaže, koliko je do tebe doprla bila ova slika o nama, kako su imale predodžbu i medijski, dakle, o festivalu i našem programu, koliko ste imala priliku pratiti? Bila sam jako ljubomorna što me ne zovete, bilo mi je krivo, ali evo došlo je, dočekala sam svoj trenutak. Naravno, drago mi je da sam tu, dobro večer svima i od mene. Premda se ne osjetim previše strano, ovo mi je nekako mjesto važno u Mostaru i kao što se ljudi od knjige bilo gdje u knjižari ili u biblioteci osjete dijelom i kod kuće, tako i na ovom mjestu nekako pratila sam ga od trenutka kad je otvoreno i bilo mi je važno na mapi Mostara, tog nekog mog Mostara. Ja razmjerno često ovuda dolazim i prolazim i evo, drago mi je da sam konačno i kao gošća tu. Hvala. Isto tako, to je jedan vrlo važan element ovoga programa, da konačno i onako uživo povežemo riječi koje čitamo sa licem koji ih piše. Evo, večeras je Adisa Bašić, znači mi smo nekako u letu, što bi se reklo, se nekako međusobno prožimali i susretali, ali večeras evo i u krajnjem slučaju u pravom smislu riječi, zato je ovo tako jedna lijepa prigoda svake godine gdje možemo i uživo da se družimo s ljudima koje čitamo. Mene se knjiga koju ćemo govoriti večeras, dakle zbirka pjesama Košćela, jako dojmila u jednom onom najdubljem mogućem smislu riječi. I iz ove perspektive, kako da kažem, Mostara nekako, kad razmišljam o Sarajevu, vrlo često razmišljam o nekako o toj, ne mogu reći prijeratnoj garnituri autora, ali nekako većinom ta imena koja su se formirala već u pravom smislu riječi u nekakvom tom bivšem sustavu, ostalo sve promatram, eventualno Jergović od tih nekakvih i Faruk Šehić, ali od ovih mlađih, ne znam imena, nekako je danas, imam dojam, više fokus na Mostaru nego na drugim mjestima, pa me zanima ovako ko na tebe ostavlja najveći dojam u Sarajevu. Znam da imate i Srđana koji je onako novopridošlica iz Crne Gore, tako reći. Zanima me kako izgleda mlada scena u Sarajevu. Pa ja se i doživljavam i jesam žena srednjih godina, tako da ja sad već na te mlade gledam kao one ljude koje ja upoznajem i otkrivam. Ja radim na Filozofskom fakultetu, predajem između ostalog poeziju i kreativno pisanje i onda pratim šta ti ljudi rade i dočekujem sa radošću kad onda oni
objave svoje prve knjige. Ja sam bila jako ponosna kad je prije 2 godine Nikolina Todorović dobila nagradu na slovu Gorčina i bilo mi je drago nekako da dobije baš na anonimnom konkursu nagradu i da dokaže da ta poezija znači ljudima i koji je ne poznaju i da nekako dođe do neke svoje prve afirmacije. Isto tako Selma Asotić, mlada, vrlo talentovana žena koja je također bila moja studentica. Sad Sarajevo i lokalno nekako ne... Znam ja pisaca u Sarajevu i čitam ja pisce iz Sarajeva, nego ja ne mislim o ljudima u zavisnosti od toga odakle dolaze. Ja sam možda u ovom trenutku malo više fokusirana na stvaralaštvo žena, zato što mi je stalo i zato što mi se čini da tu ima nekih neispričanih priča koje se dotiču s mojim životom, korespondiraju s mojim iskustvom i tako. Ja jako volim i čitam Tanju Stupar koja nije Sarajka, ali mi smo generacijski kolegice i puno smo nastupale zajedno po Evropi i nekako to su, onda isto tako regionalnu književnost. Znaš, poezija nas čini nekom vrstom porodice po jeziku i onda tu je puno ljudi, evo sad mi opet padaju na razne žene iz regije i naravno vaša ovdje domaća Senka Marić koja je također naša bivša studentica. Ne mislim ja da favorizujem ljude koji su studirali komparativnu književnost, nego nekako su mi bliže, više pratim njihov rad zato što sam bila uključenija, da kažem, u te stvari koje su oni pripremali, slali na neke konkurse, pisali. Lejla Kalamujić koja nije pjesnik, ali je prozaistkinja, također na našim časovima kreativnog pisanja, na primjer svoju čuvenu zbirku Zovite me Esteban, započela je na tim časovima. Tako da imam neku vrstu nježnosti i mislim da i objektivno su to ljudi koji u ovom trenutku pišu i rade važne stvari, a s druge strane sam subjektivna jer sam mogla tome da svjedočim. Eto, samo to. Koliko se metodika pod navodnicima uobičajena u tom prosvjetnom radu koji radiš razlikuje od situacija kao što su te škole kreativnog pisanja. Sam sam svjedok, ne znam, u Hrvatskoj postoji taj centar za kreativno pisanje gdje ima mnogo radionica koje vode i različita autorska imena, pa onda iz toga i proizilaze nova imena. Zanima me koliko si imala iskustva s time i tko te radionice pohađa, kakva je publika? Ja ne znam puno o našim radionicama izvan univerziteta. Znam da sam ja počela na nečem sličnom, još ko srednjoškolka, nama je književnik Nenad Veličković pravio neku vrstu kružoka gdje smo se mi ko srednjoškolci skupljali i on je nama dovodio pisce koji su nam bili važni, mi smo mogli s njima pričati, postavljati im pitanja, čitati ih i predstavljati to što smo mi pisali i meni je to nekako bilo važno formativno iskustvo kao pisci su ljudi od krvi i mesa, ja imam priliku da ih upoznam, da s njima pričam. I značilo mi je mnogo kao djevojčici u ratnom i poslijeratnom Sarajevu. Dalo mi je priliku da kroz književnost artikulišem neka svoja iskustva koja su mi se činila vrijednim bilježenja. Eto, tako da kažem. Poslije sam ja takve kurseve manje pohađala, više sam bila u stvari gošća raznih na nekim stipendijama univerzitetskim. To je generalno angloamerička priča. I u Americi je nekako običajno studirati kreativno pisanje bez mnogo teorije i istorije književnosti. Kod nas je to svetogrđe, kod nas treba da se ubijemo od istorije i teorije prije nego što slovo napišemo. Kreativnost studenata je nekako bilo to ti sebi. Nekoliko profesora se uvijek izdvajalo koje je voljelo da im studenti donose svoje radove i to je radio moj vrlo dragi profesor i u jednom trenutku i mentor, čovjek čije sam ja, da kažem,
mjesto na univerzitetu nekako, ajde, došla sam poslije njega, to je bio pjesnik Marko Vešović. I zahvaljujući njemu, mislim da se malo ta univerzitetska atmosfera relaksirala, pa da smo mi i na jednom odsjeku koji jeste tradicionalno istorija i teorija književnosti, da se otvori uopšte za tu ideju da se i kreativno stvara i da se o tome nekako polemizira. Poslije sam ja gostujući na nekim drugim univerzitetima, kažem možda ponajviše u Americi, išla i malo gledala i slušala kako to ljudi drugdje rade i meni se dopalo i opčaralo me da možeš studirati recimo samo kreativno pisanje, kod njih već možeš i master, čak i doktorat, čini mi se istoga. I ja sam imala sreću da budem na Iowa univerzitetu u Iowa, koji je u Americi jedan od najstarijih i vjerovatno najprestižnijih programa za kreativno pisanje. I tamo sam upoznala nekakve zanimljive kreativne ljude i vidjela kako nije sramota studirati književnost i pisati književnost. I to mi je bilo otkriće, to mi se dopalo i onda kad sam ja došla, nekako sam malo gradila prostor i unutar tog svog predmeta koji je ostao poslije profesora Vešovića, da ga otvorim za različite forme. Za njega je kreativno pisanje bilo, ok, pišeš pjesme, hajde donesi da ti ja to prekrižim šta ne valja. I onda on podvlači prstom i olovkom i govori ovdje lažeš. Ovo ti je dobro, ovdje lažeš. I nekako to je bio njegov koncept i bio je veličanstveni, mnogima je pomagao, ali ja nisam znala šta puno s tim da započnem. I onda sam ja gledala eto kako to drugdje rade, pričala sa kolegama i onda smislila nekih 10 vježbica iz različitih književnih formi, kraćih, dužih, proznih, ovakvih, onakvih. I zapravo sam shvatila koliko je to lijepo raditi. To je izborni predmet, naravno, i dolaze ljudi koje to iole zanima, premda nekad zalutaju, znate kakve su te studentske kalkulacije, pa zbog nekih bodova ili zbog rasporeda ili zato što im bi, ne znam, bilo dosadno pa su slučajno svratili pa sjeli tu. Uglavnom dođu jednom pa im se onda svidi pa nastave, nekad dolaze i studenti sa drugih odsjeka, to da posebno lijepu dinamiku, a nekad dođu neki studenti psihologije ili ne znam, nekog stranog jezika i onda oni isto tako budu zapravo opijeni idejom da je njihova priča važna i da je to neko iskustvo koje imaju ili nešto što oni o svijetu misle i osjećaju, da se može artikulisati na način koji je zanimljiv i drugim ljudima. I onda ja volim u tome da malo sparingujem, malo ja to njima na neki način pripomažem i ne laskam sebi da to previše ima uticaja na njihov rad, ali eto neki od njih imaju jako dobre rezultate. Pa onda ja budem time obradovana. I dok to traje, dok radimo, ja mislim zapravo da je kreativno pisanje veličanstven način da se uče i teorija i istorija književnosti. Zato što dok argumentujete šta s nečim nije u redu, vi zapravo stalno mobilišete svo raspoloživo znanje o književnosti da biste nešto objasnili zašto neki stih škripi ili zašto neki lik nije uvjerljiv. I ne samo ja, nego i studenti koji su u razredu. I to je jako dobar način predavanja književnosti. Samo je težak i nepredvidiv i radite sa živim ljudima i sa tekstovima koji nastaju i nije nešto. Dakle, nema tu predavanja ex katedra, osim što je vrlo intenzivno i vrlo interaktivno. Ljudi su ipak na neki način emotivni oko toga, jer kad tek ulaze u taj svijet nisu to književni profesionalci koji su odrođeni pa pišu neki sadržaj, eto jer su smislili da bi o tome nešto trebalo. Oni uglavnom progovaraju iz osjećaja da je to nešto čega se stide ili čega ih je strah ili što ih tišti ili nešto što im je ostavilo neku traumu i onda imaju potrebu da progovore, pa tako da to malo liči i na neke amaterske seanse ove
psihoterapeutske, premda nas tako to posprdno gledaju ponekad na ostatku odsjeka ili na drugim odsjecima, kao mi smo najozbiljniji, je to prava znanost o književnosti, ali ja baš mislim da je prava. Eto. Sad bih se malo okrenuo zbirci zbog koje smo se skupili večeras ovdje. To je zbirka Koščela i koja je objavljena u izdavanju Planjaksa. Zanima me dakle ta sama riječ Koščela ima jednu i prekrasnu simboliku i ne znam, mi imamo u Mostaru džamiju pod Koščelom se zove i ima taj neki lirski prizvuk. Koja je bila ideja iza te simbolike i da li je to nešto što je simbolizira cijelinu ove zbirke kao neko stablo možda? Pa ja sam je prvi put i čula zapravo u sonetu Skendera Kulenovića koji upravo govori o ovim krajevima i to mi je tako magično zvučalo Koščela i onda je ona negdje tinjala u glavi. Puno godina poslije desilo se to da sam ja svoj život nekako podijelila između Bosne i Hercegovine, da jedan dio godine ili sedmice provodim u Sarajevu, koje vrlo nježno i uporno volim, uprkos svemu, i Hercegovine koja je meni otkrovenje. Ja onako kao pravi kontinentalac u vječitoj čežnji za jugom dolazila dok na kraju nisam tu kupila neki kućerak. Sad ja shvatam koliko Sarajlije koje čeznu za suncem znaju nervirati ljude koji tu žive i sad sam i ja postala od tih i sad kad vidim vikendi da mi se nakrcaju okolo i da nešto oduševljeno slikaju i da tako galame okolo i zauzimaju taj prostor, sad se ja već 11. je godina, sad sam i ja tu malo u okolini Stoca kao starosjedilac i ova zbirka između ostalog govori o tom životu između Bosne i Hercegovine i utoliko je meni danas bilo teže da se uopšte odlučim da govorimo i da održimo ipak ovo veče zbog ove tragedije koja se desila, koja je nekako rasparala zemlju, ona je zaista rasparala moj svijet i ta cesta kojom ja neprekidno vozim, kuda prolazim i ideja da su tu sad poginuli ljudi, strašno me je potresla. Pitala sam se ima li uopšte smisla sad se naći govoriti o tome kako je Hercegovina lijepa i kako si ja sunce i kako eto ti Bosanci dolaze ovamo i onda sam bila na granici, čuli smo se i razgovarali o tome i da li je ovo nešto što treba otkazati, a onda sam se sjetila da periodi ovakve tuge, kad smo dezorijentisani, kad nismo baš do kraja dobro, da su zapravo trenuci kad možda i treba da se skupimo i da govorimo i da književnost radi upravo to, pomaže nam da progovorimo o stvarima koje su nam važne, svejedno da li su one radosne ili strašne. I eto, vođena tom mišlju sam odlučila da treba da se nađemo večeras. Meni je iznimno drago da si ipak odlučila, jer je, evo, igrom slučaja ove godine neki gosti nisu mogli da prisustvuju ako su imali ozbiljan plan, najiskreniju želju. Pa to su neke stvari, evo, kao u krajnjem slučaju ove velike tragedije koje su se dogodile, nešto na što mi kao ljudi ne možemo do kraja utjecati, jer opet vas stavlja u situaciju da sve drugo pada u prvi plan. Međutim, iako ja bi se referirao na Paula Celana, mislim da si ti to jako lijepo objasnila. On je rekao da nakon Auschwitza nema smisla pisati poeziju. Ali ja bih se složio s tobom da upravo u trenucima te najveće tuge i gubitka da književnost može biti
neka vrsta iscijeliteljskog kanala kroz kojeg pokušavamo formulirati tu svu neku energiju negativnu ili tu emotivnu težinu u nešto što možda ima potencijal da bude, ako ne onako iscijeliteljskog karaktera, onda barem neki ventil za taj nekakav emotivni čep koji se u nama stvara. Šta misliš o tome? Pa koliko se sjećam, jel, originalno je bila ta Adornova dilema, imali malo sad raširila se u nešto izmijenjenom obliku, a zapravo je dilema da li ima smisla pisati poeziju nakon Auschwitza, da li je barbarski pisati poeziju koju smatramo nekakvom kulturom par excellence, nečim najljepšim, najuzvišenijim. I naravno, mislim da je poezija proteklih nekih 70-ak, 80 godina dokazala da ima, s tim da poezija naravno nikad ne pretendira na to da preokrene svijet, promijeni stvarnost, nego da nas nekako tjera da o tome reflektiramo, ali definitivno je ponudila vrlo važna prvo svjedočanstva o nekim iskustvima i ja mislim da su poetska svjedočanstva autentičnija i uvjerljivija nego historiografska. Dobro, mislim, naravno, pjesnik sam i profesorica sam književnosti, ali ima nešto u historiografiji, jel, čuveni taj stih Vislave Šimborske kako istorija zaokružuje skelete do nule, a ona jedan prekomjerni, nema istorija za to vremena. Taj bukvar otvoren ni za koga, upravo književnost zanima. I mene je ta vrsta poezije, od kako sam uopšte propisala, strašno zanimala. Ta poezija koja želi da neku vrstu i traumatskog iskustva sačuva, u nadi da će ono značiti nekom drugom. Ne mora se to desiti brzo i ne mora se desiti čak ni u okviru istog kulturnog prostora. Mene je neki dan potpuno šokiralo, sad kad se spomenuo Celana, meni je njegova Fuga smrti jedna od najpotresnijih i najvažnijih pjesničkih nekih svjedočanstava o iskustvu holokausta. I neki dan sam čitala intervju sa nekom njegovom savremenicom koja čak nije bila književnica, nego je bila supruga nekog od ljudi s kojima je on bio u istom kružoku, i kad su se oni poslije rata sreli u nekom malom krugu da čitaju jedni drugima poeziju, ona je rekla, što mene potpuno šokiralo, on je, kaže, tako sav patetičan i uzbuđen čitao tu svoju pjesmu, a oni su se, kaže, meškoljili i smijali su mu se. I ja sam mislila, pa čekaj, dakle, ta njemačka krema u tom trenutku kad to sluša, zato nije spremna. Ne može da prepozna kapacitet te pjesme, ali tamo nekad za 50 ili 60 godina će se naći neka djevojčica koja će je pročitati u Sarajevu i koja napola ništa neće razumjeti, pa će je čitati 100 pa 200 puta dok ne shvati i dok joj nešto ne kaže o svijetu. Ti načini na koji poezija proizvodi smisao možda nisu pravolinijski, možda nisu direktni, brzi i očekivani, ali eto, vjerujem da postoje, uz rizik da zvučim eto tako pretjerano i sumanuto kako profesor književnosti i pjesnici obično zvuči. Pa eto, moglo bi se tako reći, ali upravo zato volimo. Mislim, sam sam studirao književnost i to su ti neki momenti kad stvarno imate osjećaj da ne gubite vrijeme, tu što bi se reklo, nego da je stvarno da je to zbilja važno. Spomenula si taj jedan otvoreni bukvar koji nikoga ne zanima i si žene koje te zanimaju književnosti. Ja sam otkrio jednu pjesmu koja je meni osobno u ovoj zbirci vrlo važna, koja se zove Rodoslov, zato što znamo svi i u našoj kulturološki, znači u konzervativnoj sredini se žene u tim obiteljskim hijerarhijama nekako tretiraju kao neka niža bića, ili barem
u onom pravnom smislu gdje se, ne znam, kada se dijeli imovina i tako dalje, od sestara se nekako uvijek očekuje da ne pretendiraju na nasljeđe, jer je eto kao... Da. 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 Čak ni da ti neko otme, pa da se posvađa. Da. Nego one kaže, one to su pa se naljute svi kako su one bezobrazne što nisu prepisale. Da. Ili recimo znao sam čuti isto od nekih ljudi da se recimo čak u obiteljskim stablima se sestre ne spominju zato što se onda žene se udaju i onda su izašle, tako dalje. Sad zanima me kroz poetsko ogledalo i kroz ogledalo ove pjesme šta ona govori o takvom fenomenu. Možemo. Evo. Dakle, dio te moje fascinacije prošlošću i zločinima, dobar dio svog nekakvog tog ulaska u književnost sam provela i akademski i pjesnički pišući o zločinima, o prošlosti. Mene je jako interesovala ta pozicija žrtve. Ja sam kod djevojčica preživjela opsadu Sarajeva i onda me strašno zanimalo kako se to može literarno oblikovati, a da sad ne jašeš baš na toj autoviktimizaciji koja je beskrajno slatka, ali te zapravo ima nešto duboko patološko u tome. I mene je zanimalo ta pozicija žrtve da se uvijek iznova sagledava iz različitih nekakvih uglova i tako ta fascinacija ko je kad šta činio, dijelom otudi i ova pjesma Rodoslov. Obračunavam se danas sa zločincima iz svog rodoslova, bišćem ih brižno, sakupljam književnu građu. Posvuda tanjež, tek jedan dajđa domobran, a i on pjanac i budala do koje niko nije previše držao. Ostalo sve, pobožni, čestiti i težak od slabog interesa za rat. Ako već mora, onda uvijek radije žrtva. S očeve strane tek nešto malo bolje, kabadahije, kavgadžije, šverceri i poneki sitni lopov, ali u ratu, ako su ikako mogli, dezerteri. Sva porodična robijanja sasvim neslavna. Ukradeni auto, džeparenje, pokoja vila u Njemačkoj. Nešto književnog potencijala ima tek jedan rođak, vozač tramvaja, koji je nekog nesretnog pješaka odležao u Foči. Nikad vojskovođe, nikad heroji, generali, nikad borci za svetinje. O moji lijepi promašeni preci, o vaši mali beznačajni životi koji nikad neću trampiti za književnu slavu. Kako mi samo grudi punite ponosom. Kako mi dajete snagu da hodam uzdignute glave. Hvala, jedan aplauz. Dakle, mogu slobodno reći da je nekako, rijetko mi se dešava da, pogotovo u toj ženskoj poeziji ovih prostora, da me nešto tako dotakne. Jedna od pjesama koje su ostavile sličan dojam je koju ne mogu nikad dovoljno ili previše pričati, je pjesma Perača gradskih izloga od Jozefine Daud-Begović, koja je skoro neka vrsta manifesta o tome kako narativ u poeziji funkcionira. I zanima me koliko je, kako da kažem, koliko je ovo uspješan ili smislen način da se prodre nekako možda i do studenata, do učenika kroz ovaj ipak je riječ o kulturološkom diskursu. Koliko on ima odjeka i na koji način se tumači? Prije dan ili dva sam ja sjedla sa svojim studentom koji je izdvojio upravo tu Jozefininu pjesmu i želio da o njoj razgovara i on traga sad
za svojom temom za master i sad je u fazi, ja sam rekla, dobro, ajde sad vi čitajte svašta pa ćemo mi već tome naći ime. Vi čitajte pa mi donesite ono što vas oduševljava. I on je donio tu pjesmu i donio još puno drugih pjesama, on je sve to zabilježio i mi smo tako proveli prekrasan sat čitajući jedno drugom neizmjenčno razne stvari koje su nas oduševljavale i meni je to onda bio jedan od onih trenutaka kad moj posao ima smisla. Ja sam u nekakvoj čudnoj, podvojenoj poziciji i profesora i profesorice i književnice i naravno ne donosim studentima svoju poeziju, ali oni nekim putevima dolaze do toga, pa nekad imaju neka pitanja na koja ja rado odgovaram, ali volim da ih oduševim za stvari koje su meni drage i volim da ih zasipam mimo onoga što je kanon i što je nastavni plan i program, kako se administrativno kaže, i što svakako treba poznavati. Volim da im donosim različite stvari u kojima onda eto tako bude raznih i pjesama i tema i autora i autorica. Dobro, naglašeno tu donosim autorice, moram reći, ali to je ono malo ispravljanje historijske nepravde. Šta ću kad imam antologije, istorije književnosti, nastavne planove i programe gdje skoro da ženskog uha i nema. Mi danas imamo društvene medije i društvene mreže na kojima se jako puno toga dešava i dijeli. U Hrvatskoj čak postoji nagrada postscriptum za književnost sa društvenim mreža, što očito daje valorizaciju društvenim mrežama kao jednoj legitimnoj platformi za dobru poeziju, što nije slučajnost danas, jer je to na neki način jedna dobra prilika da obiđe cijeli taj ekosistem izdavača, žirija, uredništva i tako dalje. Sve ono na što smo mi kao autori navikli u toj nekoj pod navodnicima analognoj stvarnosti. Pa koliko često ti nailaziš na društvenim mrežama na neku poeziju koja je pod navodnicima vrijedna spomena, a da nije sad, da ne dolazi iz nekog prvog ešalona pisaca koje čitamo. Ja vrlo često o toj temi i razmišljam i razgovaram sa studentima i studenticama i nekako se puno tome vraćam i s jedne strane me opija ta demokratizacija javnog prostora gdje se onda može zaobići i urednici i žiri i ljudi koji ti iz raznih razloga možda nisu skloni i ti sad eto smisliš svoj način i dopireš i direktno sebi tražiš neku publiku i ima u tome nešto beskrajno lijepo i nekako je obećanje slobode koje se meni dopada. Uz sav rizik da sad ulaziš u more glasova i u tu teškoću da kad nema filtera u vidu tih urednika i svega toga što nas je nerviralo, je na neki novi način teško doći do publike. Mladi ljudi se dovijaju, grade svoj prostor, manje mladi ljudi vole da objavljuju na Facebooku. Postoji jedan temeljni nesporazum po mom mišljenju između Facebooka ili ne znam, Instagrama ili drugih mreža i poezije, a to je odnos prema vremenu. To je ono što sam ja u ovih nekoliko godina osjetila i primijetila. Društvene mreže žive prvo od usustva hijerarhije, jer je sve podjednako važno. Važno je to što mi je pobjegao kanarinac, važno mi je što sam slatko uslikala mačku, ispekla kolač, što je nekome umro tata, što je se desila velika katastrofa, što negdje traje rat. Sve je jednako važno i na našem news feedu samo nas zatrpava i negdje u nama stvara neku malo problematičnu ravnodušnost, odnosno osjećaj da je sve od toga jednako važno, a nije. Dakle, najprije to, poezija se također može baviti najrazličitijim temama, pa i tim ispečenim kolačem, pa i tom slatkom mačkom, ali u trenutku kad uzmemo da o nečemu pišemo, mi smo uspostavili tu hijerarhiju. Mi smo rekli ovaj način na koji se sunce presijava na krznu mog kućnog ljubimca, da nas zavrijeđuje, da nad njim zastanem i da mu posvetim neku odu. Dakle,
to zastajanje na neki način pravi tu hijerarhiju. Kaže, ovo sad je jako bitno. To mediji društvenih mreža ne trpi previše. Mislim da je tu jedan nesklad. A drugi je problem taj instantni odgovor. Društvene mreže traže da mi instant imamo mišljenje i da instant imamo i emotivni odgovor. Nema potrebe da nešto mnogo razmišljamo. Taj medij ne voli sporost, zamišljenost, meditativnost, oklijevanje ili odsustvo stava ne do Bog. Dakle, snažan je imperativ imanja stava, a ja mislim da je za književnost dobro da taj odgovor nije nužno tako instant. Ne kažem da nema i pjesama i autora i autorica koji su se u tome snašli, ali ja se volim šaliti s time, negdje čini mi se u Horacijevoj poetici, ili tako nekom tom drevnom, mudrom spisu stajao ta preporuka mladim piscima da kad nešto napišeš, kaže ostavi 7 godina da vidiš, pa ako ti posle 7 godina još uvijek valja, onda objavi. Ja to danas skoro na razini anegdote dajem kao prijedlog svojim studentima i studenticama, pa na kraju i samoj sebi. Koliko od toga malo ulazi i u književnost to da hitro odreagujemo na ovo i nemamo strpljenja da sad nešto puno dorađujemo i da mislimo i eto to su po mom osjećaju ta dva nesporazuma. A ja recimo ne kačim svoje pjesme. Pitao sam se s namjerom, što bi se reklo sa skrivenim motivom ovo pitanje o društvenim mrežama, zato što društvene mreže nama nude priliku da pokažemo jedno lice koje je konstruirano i koje je pažljivo osmišljeno, koje ne mora nužno imati mnogo veze sa istinom, odnosno gdje povremeno, onako namjerno ili manje namjerno, izroni neko lice čovjeka za koje vi niste znali da postoji i koje vas onako poprilično šokira. Radi se konkretno o pjesmi Draga žena veći dio godine, gdje vi imate jednu divnu sliku osobe koju poznajete manje ili više, ali zapravo poznajete jako slabo kad vidite o čemu se konkretno radi. Svi imamo, te goleme liste prijatelja gdje vrlo malo tih ljudi poznajemo doista i poznajemo ih onako blisko, da možemo reći. Ali evo, da je pročitam ako smijem, upravo o tim slučajnim momentima otkrivanja. Draga žena veći dio godine. Na moje objave redovno stavlja smješka. Srdačno čestita svaki, pa i najmanji uspjeh. Raznježeno mi hvali slike djece, a ja njoj unuke i nesvakidašnje torte. Potrudi se uvijek da za mene nađe lijepe vinjete koje sadrže bravo, aplauzi, happy. A onda 11. jula podijeli članak kako je Srebrenica laž. I ovo je taj moment koji ja smatram veličanstvenim, gdje se dešava sraz te neke privatne jeze i užasa sa tom fasadom koja je sva slatka i divna i to javno lice. Pa me zanima koliko često ti i u nekakvoj analognoj realnosti slučajno naiđeš na ovakve kontraste. Meni se to osobno dešava kad onako s nekim koga poznajem dugi niz godina netko ovako slučajno izbaci neki status ili nešto, pa onda razmislim da li ja zbilja dobro poznajem tu osobu. Pa mi smo kao ljudi ipak slojevita bića i bića sa različitim licima i odigravamo različite društvene uloge. I meni je to interesantno i mislim da je vrlo plodonosno za književnost. I to vječito pitanje, da li je neki vojnik koji je naredio, neki oficir koji je naredio neka strijeljanja i ubistva, da li on može biti nježan i brižan otac. Kako ljudi u tim različitim interakcijama pokazuju različita lica.
mene to naprosto fascinira. I te male atomske bombe koje se kriju u ljudima ili kako su ljudi nježni i simpatični ili vam pomognu na kasi kad ste nekako ste spori pa nervirate pa neko se nađe pa pokaže tu ljudskost. Strašno mi je zanimljivo kako u nama postoje te različite ladice i iznenađujuće je. I naravno mi za sebe svi volimo da vjerujemo da smo dobri ljudi. I to je meni isto vrlo nekako intrigantna i kontroverzna misao. Sigurno tako o sebi misle i ljudi koji dokazano nisu baš najbolji na svijetu. I u tim svakodnevnim interakcijama svejedno ovo ima veze s tim da društvene mreže još su naglašeno infantilne sa tim crtežima, sa tim sličicama, sa tim nekim psićima koji se raduju jer ste vi nešto uradili. Ali isto tako i u stvarnom životu vi možete sretati ljude koji su jako pristojni kad sačekat će vas sa liftom ako idete malo iza njih, a onda će tamo u kućnim uvjetima ili u svojim profesionalnim uvjetima biti neke male sadiste. I meni je to interesantno. I naravno ne volim da mi se to desi i naravno da volim da vjerujem da sam i ja dobra i da su ljudi oko mene dobri i onda kad se desi neki taj procijep, onda me to zaprepasti i književno zainteresuje. Pitanje negiranja zločina je meni jako krupno pitanje i kako se to ali nježno uvuče, kako se to relativiziranje, taj revizionizam, kako se to dešava ljudima koji su, rekli biste, dobri, dragi ljudi, drago vam ih srest u kafani, dobri domaćini. A šta je to? Kako smo negdje zaglibili pa smo u nekakvom političkom diskursu toliko neuki, izmanipulisani, ideološki, okrenuti na neku stranu, da smo u stanju relativizirati nečije stradanje, nečiju patnju ili svoju patnju pretpostaviti tuđoj patnji. To kako ja patim, to je plemenito i krasno, to kako je moj narod stradao, to zavrijeđuje stihove, a ovo sve drugo je na neki način manje vrijedno. Mene takve stvari jako uznemiravaju kao autoricu i onda tražim neku vrstu mogućnosti da književno o tome progovorim. Isto tako me zanima metodika, znači stvaralački proces. Ja kada pišem, znam se često desiti, recimo, ja volim sjesti u kafić, sam, naručim kavu, možda ponesem neku knjigu, svejedno, i promatram i slušam. I zna mi se desiti, neki dan mi se desilo da 2 starijih ljudi sjedi za stolom do mene i razgovaraju o da li je bila kćer ili sin u pitanju. Nije važno reći o nekome tko je u jednom lošem braku gdje ima alkoholizma i zlostavljanja i svašta nešto i sada razgovaraju o tome kako ih to užasno pogađa, kako su njihova djeca biti dobri ljudi i bez obzira je li riječ o osobi koja je zlostavljač ili ova koja trpi to patnju. I fascinantno mi je, kako bi rekao, taj duh kolektivizma gdje nema ni jedne naznake da je riječ o patnji jedne druge osobe, nego tu patnju doživljavate kao svoju. Ta apropriacija patnje. Možda je to jedna crta ove patrijarhalne kulture gdje vi imate taj kolektiv gdje je patnja jedne osobe, patnja svih drugih. I onda mi je to bilo zanimljivo, bez obzira što ja njih ne poznajem ili oni ne poznaju mene. To isto bio jedan materijal kao neka vrsta psihološke analize
koliko smo sposobni za tu empatiju. Recimo imamo danas u toj zapadnjačkoj kulturi i tom svijetu stalno naglasak na tom individualnom gdje ljudi imaju čak neku vrstu diplomatskih odnosa i sa vlastitim roditeljima. I šta to govori o nama? Znači ta kolektivizacija neke patnje ili nečega. Znači s jedne strane imamo tu jednu malograđansku potrebu da stalno zabadamo nos u život druge osobe, a s druge strane imamo tu jednu kolektivističku empatiju gdje vaša patnja postaje na neki način i moja. Šta misliš o tome? Znači, kako funkcionira tvoj proces? Ja jako volim da slušam šta mi drugi ljudi pričaju. I mi imamo na fakultetu one evaluacije kad studenti pišu anonimno šta o nama misle i ja vječno spominjem, to mi je jedan od najdražih komentara ikad, neko je napisao za mene kao primjedbu, previše pažljivo sluša šta studenti govore. I ja sam tačno mogla da razumijem nečiju iznerviranost, što ja tako gladno slušam, a ljudi nešto mrljaju, hoće da se izvuku, eto govore reda radi. Ja jako volim da slušam ljude kad pričaju i vrlo rado koristim to za književnost. I ja jesam možda malo i zbog svog porijekla i života i svega sklona realizmu. I mene neke kolegice i kolege čak malo zadirkuju zbog toga. Ja razumijem i poštujem da ljudi vole i žanrovsku književnost i izmaštane svjetove i fikciju koja se ni na koji način ne dotiče. I ja znam da su svi zasićeni i autofikcijom i knjigama koje govore o proživljenim životima i sve ja to mogu da razumijem. Ali ja jednostavno uživam u tome kako je život veličanstven. I meni bude žao da neke super stvari prođu neopaženo. Ako ih niko ne zapiše, ja mislim propašće. I ja volim nekad neko što mi je ispričao ili što sam prisluškivala i mislim da se ljudi baš ni ne bune kad to uradiš. Uglavnom je iskustvo pozitivno jer onda ljudi osjete kao da si neku njihovu priču potencijalno sačuvao za vječnost. Mi ne znamo jesi li je sačuvao na godinu ili na 5 ili koliki će biti vijek te knjige, ali dok pišemo želimo da vjerujemo da će trajati duže nego ljudi koji su to ispričali. I mogućnost da to oblikujemo književno nama olakšava razumijevanje života i toga što smo upravo čuli. Ja sam isto tako nedavno završila u hitnoj nekakva alergija, pa nešto me zagušlo, pa me zalijepili za one inhalacije, infuzije, nešto, ali ja slušam 2 žene pored mene iza paravana, uopšte ih nisam vidjela i poželjela sam da napišem radiodramu prvi put u životu. One su došle, majka i kćer, ne podnose se. A primjer su divne porodice gdje se kćer jako brine, ona je doktorica i sad ova majka stalno razmažena je, grozna, ja bi je udavila kroz onaj paravan i ona sad saziva stalno sestrice da joj nešto poprave kako joj ide infuzija i govori moja je kćer doktorica i sad ona se hvališe u to, ta kćer izlazi, vraća se, išla njoj da donese kafu, ova nije zadovoljna jer kafa nije dovoljno slatka, cijela mala radiodrama se desila iza tog paravana. Ja sam bila tako sretna pošto je ta moja infuzija tekla vječno, one su i otišle, dok ja njih zapravo nikad nisam ni vidjela, ali nisam ni morala, mogla sam da ih zamislim. Eto tako, jel da bi bilo dobro nešto napisati o njima 2, sačuvat taj jed. I onda je meni je lakše podnijeti život. Znaš što ta infuzija je meni bila ništa, ta cijela moja situacija je bila beznačajna jer sam ja dobila na poklon neki mali književni događaj. Evo, hoćeš da pročitam jednu pjesmu koja je tako to kad ja slušam druge šta pričaju, pa mi se učini da to Prva komšinica priča. Dakle, 2 su pjesme. Prva komšinica priča, pa druga komšinica priča i to su te komšinice iz ovog hercegovačkog sela. Dakle, prva komšinica priča ili starinska ljubav. To je alternativni naslov. Danas mi je komšinica ispričala
kako je njoj umro njen šačir, sad će 7 godina. A lijepo mu je govorila taj dan, ne idi u štelu, hoćeš da te zaduha uhvati, sparina je, ali on ne sluša. I nemoj da te đavo natjera, šačire, pa da za kozama ideš. Jok, nisi ti njemu mogao dogovoriti. I ona mu je skapije vikala da ne budali i kuće, a on se samo okrenuo i odmahnuo rukom, a kako ga dugo nije bilo, ona je otišla za njim i kad ga je vidjela opruženog na travi, rekla je: Bog te ne ubio, šačire, šta si to bolan u tu mokru travu lego, hoš se nahladit. A koze su s jaradi sve bile oko njega, samo je jarac bio sam na drugoj strani kod ograde. Ona mu je govorila da se diže i da nalet ga ne bilo, a šačir je žmirio i ležao i po čelu su mu bile ovolike graške znoja. I trljala ga je i polila vodom iz boce i džaba, a lijepo mu je govorila, ali nisi ti njemu mogao. Tako je Kona završila priču o mužu koji je njoj lično i iz velikog inata u mokru travu legao da iz nje nikad ne ustane. Bravo, bravo. Ja vjerujem da ćete isto kao i ja, znači, nakon svega ovoga poželjeti stvarno da pročitate ne samo ovu knjigu, nego još i puno više toga. A ja kažem isto tako, mogu se s time poistovjetiti, jer sam jednom imao priliku u sklopu jednog programa koja je organizirala ova lijepa knjižara, da gostujem u staračkom domu, gdje sam sasvim slučajno imao jedan razgovor s jednim čovjekom koji je sjedio vani, zapravo nije on imao nikakve potrebe da ulazi u taj prostor gdje smo mi bili i gdje je bila jedna situacija koja iz filma, pa mi smo, bila je donešena tako neka trpeza lijepa, pa bi došao ovoj gospođi, pa rekla sam ti, dovoljno ti je to jutro šta si pojela, znaš, neka malo primiri, malo previše ti je slatkog, skočit će ti šećer, pa ovo, pa ono. I samo on sjedio sam vani, šutio. I sad smo mi malo onako, kad je to završilo, onako bi bilo nešto vruće unutra, nemam pojma, izašli smo, sjeli smo i da je on nekako spontano ušao u priču sa mnom. I samo sam ga pustio da priča. I ispostavilo se da je on, mislim, uopće nisam na kraju ulazio u to, je li to uopće istina ili nije, ali to je jedna tako dobra priča da zavrijeđuje da je se zapiše. Da je on bio jedan student generacije u Sarajevu ili tako nešto, davno prije rata, i da je bio jedan od najboljih, da je možda čak bio i kandidat za neko mjesto tu, za neki viši rang. Međutim, onda je malo popio u kafiću i razbio Titovu sliku. I onda se naravno to preko noći sve preokrenulo i on je morao da bježi i završio je nekako u nekakvom skrovištu kod talijanskih cigana. I onda mi je pričao cijelu tu svoju putešestviju, kako je išao u Italiju i kako je nekako na kraju uspio da završi kao prekooceanski diler droge između Engleske i Južne Amerike. Pa onda iza rata se ovdje kandidirao za gradonačelnika. Zaboravio sam čak sad kako se zove, ali sam stvarno imao potrebu da se ponovo vratim sa diktafonom i da ga samo pustim da priča. I znaju se desiti tako ti momenti, oni kao pisao neku poeziju, ali ništa to ne volja, neću ja to tebi ništa pokazivati, znaš, ne. I to su ti dragocjeni momenti, između ostaloga koji su se eto desili upravo zahvaljujući knjižari Ivo Andrić. Da li se tebi tako slučajno otvaraju neki ljudi? Koliko imaš iskustva s tim? Ja sam radila kao novinarka 10 godina i možda sam u tome malo pekla zanat u tom slušanju, ali očigledno i imam autentični interes za druge ljude. Nisam išla ni na kakav kurs pretvaranja da zainteresovano slušaš sagovornike, sad sigurno ima i to neki masterclass da za $100 naučiš, ali ja stvarno volim i stvarno vjerujem da drugi ljudi imaju nešto važno da ispričaju i ne mogu baš, ne otpisujem olako ljude kao da su dosadni, a starci mogu biti vrlo interesantni zato što je nekako
taj ageizam strašno prisutan kod nas u društvu i Samo pojasni ageizam možda za... to uvjerenje da stari ljudi su manje važni ili manje vrijedni i nekakva vrsta diskriminacije prema starijim ljudima u našoj kulturi. Čim pređeš određene godine, nekako otprilike si ti na čekanju da umreš, eto imaš neku upotrebnu vrijednost ako si u penziji pa možeš obaviti neke administrativne stvari za ostatak porodice ili možeš servisirati na razne načine, ali suštinski ima nečeg podcjenjivačkog. I sve te grupe koje ne čujemo baš previše, ja mislim da su za književnost jako dobre. I da je to moje uho samo nekako detektuje. Sad, pitanje je kako, ja sam često govorila da jeste život možda maštovit pisac, ali mu fali dobar urednik. Neće samo, ne možete samo pustiti neki narativ, negdje mu morate dati strukturu, početak, sredinu i kraj koja će to izdvojiti i pretvoriti u književnost. I to je onda književni postupak. I ja sam svjesna da mnogi ljudi podcjenjuju tu vrstu književnosti gdje se prepisuje stvarnost ili koristi stvarnost, ali eto ja ne. Ja se baš rado time napajam. Sjećam se prvi put da sam poželjela da uradim nešto tako da doslovno citiram u svojoj zbirci promotivni spot za moju domovinu. Bila sam na nekom masteru, išla okolo da razumijem rat i slušala neka dosadna predavanja i u jednom trenutku su nam doveli ljude koji su preživjeli razne vrste tortura. I ja sam bila toliko šokirana da ništa od tih naših aparata i tih fraza i tog cijelog jezika koji smo mi sticali da kao objasnimo to njihovo iskustvo, ništa zapravo nije moglo pomoć da se ispriča ta njihova priča, osim moja ruka je sama bilježila neke rečenice iz toga što su oni pričali. Bilo je tu dijelova koji su dosadni. Ljudi kad pričaju najveće užase koje su prošli, ako pričaju puno puta, stvorili su neku vrstu odrođenosti od tog sadržaja. Malo zvuče mehanički. To je način vjerovatno i da se zaštitimo od sadržaja toga što pričamo. Ali ponegdje bi neka rečenica iskočila i doslovno, evo, hajde sad da i ja malo mistifikujem taj književni zanat, doslovno je moja ruka željela da zapiše tu poneku rečenicu. I tad sam prvi put, to je bilo jako davno, tad sam prvi put poželjela da poneku rečenicu stavim u književnost. I sad se nešto ne izvinjavam mnogo oko toga, kao eto tako. Autori se nekako razvijaju kroz faze i imaju te svoje krugove, recimo kad čitam neke svoje knjige koje su čak bile i nagrađene, nekako me neki stid obiđe zato što to više nisam ja i sad iz moje sadašnje perspektive, nekog mog sadašnjeg stanja, to sve djeluje nekako prevaziđeno i prežvakano i više to ne prepoznajem. Zanima me, evo, kakav je tvoj odnos prema tvojim dijelima, jer imamo ovdje na stolu još jednu knjigu. Šta nam možeš reći o njoj? Sjetila sam se zapravo, imam ja još i neke, ali sam ih sakrila, bilo me stid da sad ko trgovački put ne nesem 8 starih knjiga pa da objašnjavam ljudima, ali sam se sjetila jedne pjesme koje sam napisala jako davno. Naravno, nekih pjesama se stidiš, nekih stvari misliš, dobro, ajde, onaj dio sazrijevanja, ali nekima se zapravo jako ponosim. I iako nastale jako davno, kad sam ja bila jako mlada. Jedna od pjesama koja je meni stvorila najviše problema u životu i onako jedan široki krug mrzitelja i obožavatelja je iz jedne vrlo rane knjige i eto možda to bih imala reći o toj temi. To je zanimljivo kako kod nas ljudi, čak i oni koji su književno obrazovani, imaju tu potrebu da izjednačavaju ovo ja iz pjesme i osobu koja je to napisala ili osobu koja to govori. I šta god vi, koliko god podučavali, govorili, uvijek je to negdje, mislim,
odjek onog starinskog romantičarskog, to ja, to si ti doživio i to je tvoje. I ovo je pjesma zbog koje sam ja imala poprilično ozbiljnih problema. U smislu da su vrlo uticajni ljudi pokušavali uz pomoć nje da me diskredituju, da pokažu kako sam ja moralno upitna, kako ja jednostavno ne zaslužujem neku vrstu privilegije koju sam dobila ili uopšte da se pojavim u javnom prostoru. A pjesma je zaista nastala kad sam ja bila djevojčurak i evo ja ću je sad podijeliti s vama, pa možda ona i nije preživjela sud vremena, ali je ja volim i mislim da pjesma radi, iako je napisana jako davno. Pohvala komšijine ludosti. Jutros pred liftom srete me komšija Bajrić. Ushićen priča kako sam ja zlatno dijete. Baš skoro on viče, ženi malo je takvih. Šta li bi sirot vikao da zna čime sam sinoć ovakva zlatna punila svoja bezgrešna usta. I to je tako jedna dječja i toliko naivna pjesma koja se igra i smije i ona u onom trenutku kad neko pomisli da je to, a pomišlja i vrlo književno obrazovani ljudi i ljudi iz književnog svijeta, odreda muškarci, žene ne, ako oni smatraju da je to argument da mene diskredituju, to je meni velika radost. To znači da pjesma radi, da se obraća mašti, da ima nekog humora i da je taj humor, eto, ipak preživio sud vremena. Da. Apsolutno bi se složio zato što sa odmakom vremena čovjek nekako dobiva puno bistriju sliku o tome šta preživljava sud vremena i šta se pretvara u neku vrijednost i da to zapravo nema nikakve veze s autorom, nego je čitatelj taj koji će odlučiti kakav će trag ta pjesma ostaviti. I ne znam, postoje autori koji su imali još veće probleme zbog svojih dijela, a s druge strane postoje ljudi i neke pjesme koje se možda vi zaboravili, ali su ih ljudi zapamtili kao neke reference koje su evo i meni smiješne iz mog vlastitog iskustva. Bila jedna pjesma koja je bila kao neka vrsta vica više, koja se zove Balada za četkicu za zube. I koja je bila isto tako neka igra zajebancija, kao eto nekakav ljubavni život jedne četkice za zube koja stalno penetrira u vaša usta, jel? I nisam toliko o tome više razmišljao dok me nije jedna gospođa zaustavila na ulici i kaže, ja naravno ne znam o kome je riječ, ona meni govori, kaže, svaki put kad vas vidim, sjetim se svoje četkice za zube. I vjeruj mi, jesam dobivao i nagrade i svašta nešto, ali mi je to jedan od najvećih komplimenata koji sam ikada dobio. Tako da, mislim, to je ono gdje shvatiš zapravo šta je to što ljudi prepoznaju i koliko je, kakvo je njihovo viđenje književnog stvaralaštva. Da. Mene se uglavnom sjete ili kad im neko umre ili kad se razvedu. Valjda je to u mom opusu nekakva relevantna tema, pa onda tad počnu da mi šalju poruke, neki moj stih su uslikali kao dobro. I evo, možda za kraj, evo prije nego što podijeliš možda jednu pjesmu iz ove zbirke koja je na stolu s nama. Zanima me tvoj hercegovački život pod navodnicima, ovdje piše Aladinići. Svi znamo, recimo Almin Kaplan je u Dubravama živi. Dubrave su pored Stoca, znači Stolac je jedna vrlo mala sredina, Dubrave su još manja. I onda postoje, ne znam, autori koji mene osobno fasciniraju, kao što je Thoreau, koji je napisao onaj Walden, jednu vrstu manifesta o toj ljepoti jednostavnog življenja i koliko nam zapravo malo treba, kao što je
plod naših vlastitih ruku da bi naš život bio ispunjen. Zanima me koliko se to reflektira, da li se to može primijeniti ta teorija i na tvoj život ovdje u Aladinićima, s obzirom na to da je ipak jedna velika razlika u odnosu na Sarajevo. Šta je to što pronalaziš u Aladinićima ako se izuzme taj mediteranski moment što možda ne bi doživjela na kontinentu. To je ipak jedna mala sredina koja funkcionira kao jedan puno manji svemir, kao onaj Siseli u onoj seriji. Pa evo, gdje se pojavljuje, na koji način se manifestira i u toj zbirci generalno u tvom životu, u tvom umu? Meni je to važno i evo 11. godinu prošla sam različite faze i uglavnom su onako ljudi malo ovi iz grada gledali mene podcjenjivački kako ja romantiziram život na selu, ne razumijem mentalitet, kako sam sa strane i tako, eto već. I možda je to sve i tačno, ne znam. Ali meni je bilo važno, ja sam sebi našla neku zajednicu ljudi koji su se postavili prema meni vrlo solidarno, prihvatili me i ja sam tu sebi našla neki mali prostor slobode i boravak pod suncem i to mediteransko meni nije nevažno, ali također taj, dakle osim tog pomjeranja sjever, jug i kontinent, Mediteran, tu je i ovo pomjeranje grad i selo i veći neki, hajde da kažem, skup ljudi i neke intimnije zajednice. Meni je promijenilo odnos prema vremenu i ja to stalno pričam kao anegdote kako sam učila tu fokusiranost na prirodu, na boravak pod otvorenim nebom, ravnanje po suncu, ravnanje po godišnjim dobima, sve to što ljudi na selu malo su intimnije u vezi sa prirodom nego ljudi u gradu koji ne vide sunce i mjeseca. Dobro, u Mostaru baš ne možeš da ne vidiš sunce, ali nekako izgube dodir sa tim mijenama i taj odnos gdje je nešto što je jako sporo, kao recimo tempo kojim raste biljka, da oni doživljavaju i uzimaju zdravo za gotovo da će, lijepo ti je to drvo, imat ćeš tu divan hlad za 30 godina. Ne znam, posadila sam neku lozu, a ništa, to će ti biti super za 5-6 godina, eto nje narod, fino ćeš se ti ovdje nasjedi s grožđa najest. Meni je to bilo nepojmljivo, jer ja sam zaista gradski neurotik koji hoće sve sad i odmah i ništa mi nije bilo jasno šta ti ljudi pričaju. I eto, dvije su pjesme vrlo kratke, kojima možda možemo završiti, koje pokazuju to šta sam ja naučila ovdje. Jedna se zove Koščela i po njoj je imenovana cijela zbirka. A druga se zove Mudrost zemlje. Koščela. Posadili smo drvce tanjušno kao prst i sad brojimo ko će od nas uspjeti da dočeka hlad. Računica nas ne veseli, sve dok je dobro ne opojimo vinom. Do noći se već vedro uzdamo da će neko nekad negdje nekome morati roditi nekakvu djecu za ovaj naš hlad. I posljednja se zove Mudrost zemlje. Moji prijatelji sa sela žive od zemlje, imaju njenu mudrost. Kad im krupa uništi usjeve, slegnu ramenima. Kad mene kakva nevolja tjera u plač, oni kažu, šta te briga, napisat ćeš od toga pjesmu. Evo, dakle, uz dvije pjesme, a di se baš završavamo ovogodišnji program. Meni je iznimna čast što sam upravo Adisu uspio
angažirati ove godine za ovo zatvaranje, jer mislim da je to jedna savršena točka na i, tako reći, pogotovo nakon što čovjek pročita ovakve pjesme i ovakve knjige. Iskreno bi se zahvalio prvo tebi, a onda bi se zahvalio naravno i svima vama koji ste pratili naš program ove godine i prijašnjih godina. Unatoč svim ovim nekakvim nedaćama koje su nas zadesile ovih dana, pokazalo se da književnost nije samo eskapizam, nego kao i religija može da ponudi neku nadu, da iz toga može da izraste ta neka koščela, kao što si je ti nazvala, neki čuperak neke ljepote. Da, čuperak ljepote i smisla iz jednog bola i jedne tuge. Zato hvala svima što ste došli. I sada ćemo se malo družiti dole uz malo hrane i lijepog vina. Pa eto, dobrodošli, izvolite.